Yego twongeye gushima Imana iduhaye umwanya wo kugaruka muri studio zacu, tukaba tugize umugisha wo kwakira umukozi w'Imana yamaze kujya kuri kamera zacu. Ni ukuri turashima Imana ku bwanyu n'ubutumire bwacu kuba mwabwitavye. Ndabizi mufite inshingano nyinshi, mufite imirimo myinshi mukora, tubihaye agaciro kandi turabakiriye, twakiriye n'abadukurikirana bose n'abazadukurikirana hanyuma, kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro nk'uko twamaze kubivuga no guteguza abantu. Tugiye kuganira hejuru yo kumenya ibihe turimo cyangwa se itorero cyangwa se abakristo, kugira ngo bamenye ko babasha kwifata muri bino bihe turimo bya nyuma cyangwa se mu bigenda byaduka n'ibigezweho bigenda bihinduka bigenda biza bitugwaho. Kubakira rero ni umugisha muri studio zacu. Reka tubasabe muze kwibwira abantu, hanyuma muraza kudusengera kugira ngo Imana ize kutuyobora mu kiganiro. Ikindi murahita mwinjira mu nyigisho nyirizina mwaduteguriye, hanyuma turaza kugira n'umwanya wo kuza kubaza ibibazo, twakira n'abantu bose badukurikiranye hirya no hino ku isi badukurikiranye kuza kubaza. Hari nimero twatanze aho hasi, waza kubaza ibibazo wayihamagara cyangwa ukandika message cyangwa ukajya muri commentaire. Aho hose twagusubiza cyangwa se twakubariza ikibazo cyose wifuza kubaza. Rero turabakiriye umukozi w'Imana ngo Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane da. Yego yego. Amazina yanje ni Richard Ruganirwa Semariza. Yego. Nkaba ntuye muri Kentucky, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mujyi witwa Lexington. Niho ntuye, ni naho nkorera umurimo w'Imana. Yego. Ndi umushumba w'itorero ry'imbaraga z'ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Yego. Ndagira ngo ndi uwo nguwo. Yego yego. Nimba hari ibindi nsize. Urubatse, ufite umudamu? Yego, ndubatse, mfite umudamu n'abana 10. Nibo Imana yaduhaye, nibo ikiduhaye, ntabwo murasoza. Dutegereje n'ubundi mu mezi make yari imbere. Yego. Ubwira 11, abahungu ni 5 n'abakobwa ni 5. Yego, ni umugisha kabisa. Yego. Reka rero mudusengere kugira ngo tuze kwinjira mu nyigisho yacu y'uyu munsi. Urakoze cyane. Kaduce bugufi dusenge. Imana Data, Imana Nyamana, Imana ishobora byose, Imana y'ukuri, Imana souverain, iba hejuru ya byose, itagira ikindi kiyiba hejuru. Urirahira wenyine kuko tugira ikindi cyitwa Imana kiri hejuru yawe. Ni privilege ikomeye cyane kuba iyo Mana ariyo Mana yacu, ariyo Data, ariyo dukesha byose. Nirijwi turiko dukoresha tuzamura iri sengesho, ni wowe turikesha Mana. Turagushimiye, tugushimiye ko duhurije kuri uyu murongo wagennye kugira ngo isi izumvireho ubutumwa bwawe uyigeneye kuri uyu munsi wa none. Turagushima ko nta kibaho c'impanuka ku buzima bwacu utazi cyangwa utagena. Kuri twe byoba impanuka, ariko kuri wewe ni ubuzima buteguye. Tuje imbere yawe rero Mana duciye bugufi kugira ngo icyo wagambiriye ko abantu bamenya, abazatwumva bose n'abatwumva ubu, ndabizi ndashidikanya ko turi hano ku mpamvu, kandi izo mpamvu twozimenya none tutozimenya ni izigukomokaho n'izo gusohoza icyo waturemeye Mana. Rero umvikanisha ijwi ryawe mu matwi cyane mu mitima y'abatwumva, nubwo hakoreshejwe ijwi ry'umuntu, ariko humvikana Imana ibwira imitima y'abantu, ihishurira icigambiriyeho kugira ngo ihinduke uko Imana ishaka. Urakoze kuko tuje imbere kandi udushoboza muri byose.
mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. amen. Tubabwiye rero kugira ngo tubwire ijambo Imana bashize ku mutima nk'uko twaba tumaze kubivuga, muri abashumba kandi mugize iminsi muri uno murimo. Ikindi mwandika ibitabo ndetse twakunze kubakurikirana ku mbuga zanyu, mugenda musobanura ibihe abantu baba binjiramo. Twifuza ko mwatuganiriza no kugira ngo mukangure abantu, kugira ngo mubahumure amaso, bamenye ibihe twatwinjiramo, bamenye ibihe turimo, kugira ngo bamenye uko bagomba kubyitwaramo nk'abagize umubiri wa Kristo. Rero tukaba tubahaye ikaze kugira ngo mutwinjize rero muri iyo nyigisho mwaduteguriye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yego, reka dusome icyanditswe cyera kiza kutuyobora muri bikeya tuvuga, nubwo mu mitima yacu dufite byinshi, ariko uko dushobozwa n'Imana turakuvuga kandi kubw'icubahiro cyayo. Reka mbanze nshimire n'Imana umugenga wa byose. Umuvandimwe yadusabye kuboneka hano, dusa n'abatabonye umwanya, igihe kitari kigufi gitambutse, ariko Imana yakunze ko uyu munsi noneho bikunda, nubwo hari hagiye ndetse no kuboneka impamvu zibitubuza, ariko dushimiye Imana itumye biba, kuko niyo izituma biba ibibaho byose. So reka uko mwarimu bivuze, dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo, cyangwa se urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 ndasoma umurongo wa 3. Tube nk'abavugana hejuru y'ibihe nk'uko mwarimu bivuze, icyo Imana idushize ku mutima muri iyi myaka cyangwa se muri iyi minsi. Ijambo riravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya, bifuza kumva ibibanezeza, bazigwiziriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Amen. Ndishingikiriza kuri iki cyanditswe Pawulo yabwiye Timoteyo, ariko amuha inshingano z'ubwungeri, hejuru y'ibyo agomba kumenya. Yabanjije kumukomishoninga amubwira ko amutongerera mu maso y'abantu. Usomye ku murongo wa mbere, ntabwo ngiye gukora exegesis kuko sinzanywe no kwigisha igitabo cya Timoteyo, nzanywe no kwigisha cyangwa se no kubwira abantu, gukangurira itorero hejuru y'ibihe turimo, kandi kimbabaje n'ikindaje ishinga n'icyo Imana impamagariye muri iyi minsi, n'icyo Imana ishize ku mutima, kandi kinteye kwemera no kuba ndi hano imbere y'iyi kamera. Nico ngicyo ngize iminsi myinshi ndiko ndeba hejuru y'uruhare rw'itorero, itorero dufite none mu isi, ndeba position rifite, uruhare rifite mu bihe turimo. Sinzi nimba ari observation zitari zo nakoze, ariko ibyo mbona n'ibyo ntegera n'amatorero menshi mbayemo hirya no hino, mbona hari ikibura. Mbona itorero rifite tendance yo kuba institution, riri busy mu maprograme, muri gahunda z'amateraniro, mu biterane zo mu matorero, riri busy ngo ritegereje ko Yesu azaza rikaja mu ijuru. Noneho nkibaze se, kubera iki Yesu amaze kuricungura ko arico cyamuzanye, kubera iki atarijanye mu ijuru? Kubera iki yamaze kuricungura ntiyarijana mu ijuru, ararisiga mu isi? Ikibazo cya kabiri, ese ico yarisigiye cyangwa se igisubizo cy'ico kibazo nuko hari ibyo yarisize gukora mu isi?
ikibazo cya kabiri kibaza ngo ese ibyo yarisigiye gukora mu isi mu by'ukuri ririko rirabikora. Kandi icyo yarisigiye si ibintu byinshi. Itorero Imana yarisize mu isi kuba kurepresenta ubwami bwayo. Wenda ndaza kwinjira muri detaye mu kiganiro nza kuba ndi kongirana namwe. Yego. Guhagararira ubwami ndaza kubivugaho hejuru y'ubwami bw'Imana niki. Hanyuma itorero Imana yarisize mu isi kuba inkingi ishigikira cyangwa se ishize isapotinga ukuri. Itorero kandi Imana yarishize mu isi kuba umucyo umurika mu isi kugira ngo abantu babone aho bagana muri bwa bwami, inzira igana muri bwa bwami bw'Imana. Ikintu cya kane itorero Imana yarisize mu isi kugaragaza ishusho ya Kristo muri yo. Noneho kugira ngo itorero nirizaza ribona isi nizazibona itorero ibone Kristo na Kristo nabona itorero yibonemo. So izo nizo mandate itorero ribereyeho mu isi. Mu gihe rero ritariko rikora ibyo ngibyo ntabwo ririho ku mpamvu yaryo. Kandi icyo nshaka kuvuga sindi kuvuga amadenomination, ntabwo ndi kuvuga amadini, ntabwo ndi kuvuga amazina y'amatorero abantu basengeramo. Ndiko ndavuga ecclesia ni ijambo ry'ikigiriki risigura assemblée, aho abantu bateranira. Ari naryo torero Kristo yasize mu isi. Arisigiye iyo mandate cyane bakayisohoresha mu guhindura abantu bose bo mu isi kuba bigishwa ba Kristo. Kuba bigishwa ba Kristo ni ukuvuga ngo ni ukuba followers, abantu bakurikira Kristo, abantu bemera Kristo, abantu bumvira Kristo, ari ko kuba muri bwa bwami natangiye mvuga. Yego. Noneho rero nkibaza ngo ese how can the church, itorero rirashobora kuba effective, kugira umumaro ki muri iki gihe cya none, muri iyi si turimo irimo ipfa. Jewe ndiko ndayita dying society. Kubera iki nita dying society? Sindiko isi iri kwipfa, sindiko mvuga urupfu ruri physique, kuko physically mu buryo buri physique bufatika isi irakomeye, irimo ibintu bikomeye, irimo irakora ama exploit atarigeze akorwa n'ikindi gihe, irimo ama technology ari kuri high level. Ntabwo ari ubwo rupfu ndiko mvuga, ndiko ndavuga spiritual death, urupfu rw'umwuka, urupfu rw'iby'Imana, rw'ubuzima bw'Imana, urupfu rwo kuva mu bwami bw'Imana. Kandi urwo rupfu ruhoraho kuva umunsi umwana w'umuntu acumura ari we Adamu yirukanywe muri presence y'Imana. Nubwo yasigaye ariho physiquement cyangwa se mu mubiri, ariko yari yaratandukanijwe n'Imana. Kandi umuntu kubera ko akomora kubaho mu Mana, kandi ikintu cyose kiriho munsi y'ijuru kiriho kubera ko comatanye naho gikomora isoko yo kubaho kwaco. So umuntu rero isoko y'ubuzima bwiwe ni mu Mana. Iyo umuntu abaye detache, yomatuwe cyangwa se ahwanyuwe ku Mana, ubuzima bw'ubumana muri we buba bupfuye. Iyo uko ni ku isi imeze none, isi iriho idafite Imana. Noneho rero muvandimwe nkibaza ngo ese itorero isi ririmwo ririko riramenya uko isi imeze, ririko riramenya iyi isi hayija, ririko rirakora inshingano zaryo mu isi. Akenshi itorero rigira tendance yo kwiyongora ku isi, rikihanginga somewhere, rikihanginga mu isezerano ritari ry'ukuri rivuga ngo dutegereje ko Yesu azaza. Gutegereza ko Yesu azaza ntibikuyeho inshingano z'itorero. Kuvuga ngo itorero riri busy ritegereje cyangwa se ryiteguye ko umukwe azaza, ntabwo bikuyeho inshingano za rya torero. Muri Matayo 24 Yesu yatanze urugero rw'umutware wagiye kugenda asiga umurimo. Kristo yasigiye itorero mandate, umurimo. So none se azagaruka asange uwo murimo itorero ririko rirawukora? Ibintu bibiri bikomeye.
binteye impagarara muri iki gihe. Ese ku itorero rifite iyo mandate yo guhindura isi ubwaryo rirahindutse? Kuko ese ibyo rihindurisha isi byararihinduye? Noneho tugende individually, jewe nawe tubazanye kuko niwe duhaye tuganira. Yego. Ibi ndi ko mvuga jewe Semariza, ibi ndi ko mvuga cyangwa se ubutumwa nubwira isi cyangwa se no hindurisha isi kamere uko Imana ishaka. Jewe personnellement bwarampinduye. Kuko icyo dukeneye si ukuba mu idini, kandi kuba mu idini si ukugira ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Ikibazo cya kabiri kikavuga ngo ese ibyo tubamwo bitubamwo? Nimba bitubamwo bigaragazwa n'izihe mbuto cyangwa n'ibihe bimenyetso bidutandukanya n'isi? Ikibazo cya gatatu, turabizi ese turi ready, twiteguye? Petero yabwiye abavandimwe biwe bari baratataniye muri ariya matorero kabiri, umurongo wa 15, Petero wa mbere, aravuga ngo kandi mube mwiteguye kubwira, gusobanurira ubabajije wese hejuru y'ibyiringiro byanyu. Ese kurya tuba mu idini, mu matorero, ibyo tubamwo turabizi ku rwego rwotuma tubihindurisha abandi? Turi ready gusigura iby'ibyiringiro byacu na imani yacu, kwizera kwacu two gusobanura? Nimba rero tutaragera ku rwego rwo kuba ibyo tuvuga twizera biduhindura cyangwa se tubizi ku buryo twobihindurisha abandi, bigoye rero kumva daboro ko tunafite n'izo nshingano. Icya kabiri, ntaho ishaka ryova, kuko ikintu gisukuma ibyo mu gihe biba birimwo ni ishaka. Kurya Yesu yavuze ngo ishaka ry'inzu ya data rirandya, nuko Yesu yarahaye abona ibyo abantu bari bakwiye kuba bariko bakora, Imana bari bakwiye kuba bariko baramya, siyo baramya. So natwe rero iryo shaka ryoza ari uko kwa kwizera dufite kuduhesha kuramya Imana yo mu ijuru, abandi batagufite bigatuma baba bariko baramya izindi mana. Noneho tugaterwa ishyaka no kugira ngo isi yose iramye Imana. Ikindi gikurikiyeho naringize ngo mvuge cya kabiri, nari mvuze ku rwego rw'itorero, noneho reka ngaruke ku rwego rw'isi. Ese nyuma y'ibyo ikindi kibazo twibaza, urumva ko mfite ibibazo byinshi cyane ndiko mbaza, ese itorero nubwo ryoba rifite ibyo ngibyo, yego tuvuge ko ibyo dufite, ibyo tuvuze amatorero arabifite, cyangwa se ndakoresha ijambo itorero kuko jewe simbona amatorero ya Kristo, mbona itorero rya Kristo ku isi. Nidushake tuvuge ko ibyo twari tuvuye kuvuga iryo torero ribifite, ariko se ririko rirareba isi ririmwo? Niba ririko riyireba iyi si ririmo, ibiriko bikorerwa mu isi, itorero rifite uruhare ki cyangwa se rifite umurimo ki hejuru yo guhindura cyangwa se yo kuba involved kugira ngo birya bintu biri mu isi bihaye bikorerwa mu isi bidahesha Imana icubahiro bireke kuba promoted, bireke kuzamuka, bireke kukwira, bireke kujana imbaga y'abantu? Itorero riko rirajuwa role ki? Rihagaze mu yihe position hejuru yo gutangatanga abantu, ribatangatangira ku Mana kugira ngo bataja mwirimbukiro? Ese ririyo kura y'ibiriko biba mu isi, ibiriko bitambuka mu isi none mu by'ukuri itorero rirabizi? Cyangwa iryo ntiriri mu isi kandi ntirigomba no kwivanga mu by'isi kubera ko ritegereje ko Kristo azaza rikigendera mu ijuru? Ese uko niko kuri? Niko itorero ryari rikwiye kuba ririko rikora? Ibyo nibyo bibazo mfite ndiko nibaza muri iki gihe, kandi numva Imana impagurukije kubwira itorero, kubwira abantu bubaha Imana ko
iki kitari igihe cyo kurebera, kitari n'igihe cyo gusinzira, kitari n'igihe cyo kuba busy muri za porogaramu tubamwo indani mu ikanisa, ahubwo ni igihe cyo kwiga isi turimo none no gushyiraho amasitrategi n'amaplans yo kwinjira mu isi kugira ngo duhindure isi imenye Imana, kuko nicyo Imana yashiriyeho itorero. Yego. Noneho ibyo bintera gukora ama-etude, ari nabyo ngire ngo mbasangize mu mwanya mugufi, kuko ubizi umwanya dufite muremure cyane. Yego. Ariko uko tuzoshobozwa n'Imana tuzogenda tubivuga, kuko turabifite mu mutima. Yego. Turabifite mu mutima, kandi tubifite nk'umutwaro. So iyo rero tubonye opportunity nk'iyi ngiyi, ntabwo tuyitesha. Nico gituma dufata umwanya kandi tuwufatana agaciro gakomeye kugira ngo tuze duture umutwaro twumva dufite mu mutima. Yego. Muri makeya rero, ibihe turimwo none, umuntu wese ubona ureba arabona itandukaniro. Icyatumye nsoma hariya Pawulo abwira Timoteyo hejuru y'ibihe bya nyuma, abantu benshi baza banavuga ngo ese ngo igihe Kristo yavugiye ibihe bya nyuma ko twavutse tugasanga imperuka izivugwa, izorangira ryari se cyangwa yatangiye ryari? Imperuka Bibiliya itubwira ni uguhera Kristo avuye mu isi, kuko ibyo bihe nibyo bihe byamaritse imperuka, ibintu byagombaga gukurikiraho nyuma yo kuva mu isi kwa Kristo mu mubiri, kuko ntabwo yavuye mu isi, ari mu isi muri persone y'umwuka. Ariko nyuma yo kuva mu isi kwe mu mubiri, ibyo bihe byose by'inyuma ye kuzageza agarutse nibyo bihe byitwa ibihe by'imperuka. Ntabwo yigeze agenda atabwiye itorero cyangwa se atabwiye abasigiye umurimo uko awusize n'ibizakurikiraho nyuma ye ndetse n'amaherezo ya byose. Ntabwo yigeze ahisha isi, nta nubwo yigeze ahisha abigishwa biwe isi abasizemo uko imeze. Yababwiye ko isi izabanga, yababwiye ko bazashirwa mu nzu z'imbohe, ndetse yababwiye ko abatumye mu isi nka kurya umuntu yotuma intama mu masega. Kuko isi ntabwo izemera impinduka zo gutuma imera uko itameze, cyangwa se zo gutuma itakaza nature yayo. So nico gituma itorero ritakagombye kumva ko iryo ari ritahajuru mu gihe riri mu isi, rigomba kuba useless, rigomba kuba, ndakoresha ijambo useless, kubera ko mu gihe cyose itorero ritari ko rituma Imana iramwa mu isi, ntiharisoza inshingano zaryo. Mu gihe itorero ritari ko rireba uko isi imeze ngo rigire uruhare rwo kugira isi nziza cyangwa rwo guhindura isi, itorero ntiriko risohoza inshingano zaryo. Ufite ibintu byinshi nakoze ubushakashatsi hejuru y'ibiriko bitambuka mu isi, ariko reka ngaruke kuri bikeya bibabaje Imana yavuzeho. Itorero ricecetse, kandi kigutangaza muvandimwe, ni iki ngiki. No seulement ku itorero ridafite, no seulement ku itorero ririko rishigikira bimwe muri ibyo, n'abatabishigikiye baracecetse, ntacyo bahaye babivugaho, baracecetse nkaho bidahari, kandi biri mu itorero. Kangaruke kuri ibi bintu bukeya, nibyo bikomeye ntekereza kurusha ibindi. Itorero, amatorero amwe amaze kwemera, n'atabyemera aracecetse, kuko ni ikibazo kidashaka
kugarukwaho cyangwa kuvugwaho. Nkubwira ibintu nka bikeya kubera ko byugarije itorero. Ibindi wenda tuzabigarukaho ikindi gihe Imana niduha uburyo rwose. Ndakubwira hejuru y'ikintu cy'ubutinganyi. Tuvuge hejuru y'ikintu cyo gukuramo inda. Tuvuge hejuru y'ikintu cya divorce. Reka tube wenda ibyo byose ntituza kubivugaho cyane kuko nta mwanya twobibonera. Ndiko ndareba kera igihe wampaye kiriko gisa n'igihe gishira. Oya, nta kibazo fata umwanya. Yego. Muvandimwe, itorero nubwo ricecetse ariko ntiricecekeye ku mahoro. Kandi hari iby'itorero rizobazwa bikomeye cyane. Mu minsi itambutse wenda nyine mwavuze ko mwagiye mukurikirana aho ducisha ibiganiro cyangwa se inyigisho. Ibintu z'ubutinganyi, isi irakagira ubutinganyi n'isi kandi ntibibaye none, byahozeho no mu gihe cy'isezerano rya kera. Usomye igitabo cy'Abalewi 18:22 uzahasanga Imana ibwira Musa igihe yari ariko atanga amategeko. Imana ivuga ngo abagabo babiri nibaryamana nka kurya umuntu aryamana n'umugore ngo ntibakabure kwicwa kandi urubanza rw'amaraso yabo ruzobabeho bo. Iyo ni Imana ivuga gutyo uhereye mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya Bibiliya irabivuga. Noneho ikibazo rero gihari ni iki ngiki. Kera mu bushakashatsi nakoze uhereye muri bino bihugu by'iburengerazuba kuko nibyo bipromotinga, no selma ko bipromotinga ubu butinganyi, ahubwo ubu nyine kubera ko ari ibihugu bifite pouvoir na puissance ku isi, ubu nyine barayempoza hejuru y'ibyo bintu mvuye kukubwira. Bazana amategeko babihinduye uburenganzira bwa muntu. Rero mu gihe utabyemera wese azaba abangamiye uburenganzira bwa muntu. Tarakomeza reka ngaruke ku ijambo nakubwiye ko Imana yashizeho itorero cyangwa se Kristo yasize itorero mu isi guhagararira ubwami bw'Imana. Kuba rero itorero rihagarariye ubwami bw'Imana cyangwa se ubutware bw'Imana cyangwa ubutegetsi bw'Imana buri mu ijambo ry'ikigiriki ryitwa theocracy. Theocracy irimo amagambo abiri, igice igabuyemo kabiri. Theo bisigura Imana, Kracia cyangwa se Kracia isiguye ubutegetsi. Noneho kubera ko isi ifite imigambi yo guhindura ubutegetsi bw'Imana, igashiraho ubutegetsi bwayo, ishiraho n'urwitwazo le monde occident cyangwa se icishingikirizo cy'ibihugu by'iburengerazuba bifite hejuru y'ibi ndi kukubwira. Yego. Ni ijambo rivuga ngo ni demokarasi. Demokarasi nayo irimwo, naryo ni ikigiriki ririmo ibice bibiri. Iryo demo ni ijambo rivuga ngo abantu cyangwa population. Ni ukuvuga ngo ya Kracia nayo ni kimwe na ya yindi ni ubutegetsi buvuye cyangwa se bw'abantu. Reba ibintu bikomeye itorero ritareba. Demokarasi ni ukuvuga ngo nta mana igihari, abantu nibo bagiye kubaho. So mu gihe nta mana igihari, abantu nibo bagena icyiza n'ikibi. Kandi nza mbivuga kenshi, ibintu Imana yamaze gushiraho, ibintu Imana yavuzeho,
ibintu imana yashize ahagaragara mu ijambo ryayo ikabivugaho, ntibyagakwiriye gutuma hasubira kuba umuntu wera wirabura wozana opinion yiwe cyangwa se ngo avuge ngo jewe uko mbibona. Ntihaba hakiriho uko umuntu abibona, kuko imana yamaze gushiraho judgment, yamaze gushiraho umurongo, yamaze gushiraho ico kintu uko gikwiye kumera. Imana yamaze kubishiraho. Reka ngaruke kuri ibi ngibi narindi ko mvuga kubijanye n'ibintu by'ubutinganyi, muvandimwe Eric. Yego. Sinagatekereza ko abantu bokagize ico babivugaho ngo bavuge ngo uko mbibona. Umuntu wese wera wirabura ntafite uburenganzira bwo kuvuga ngo uko abibona, kuko Imana igena ifite uko yabibonye kandi igira n'umurongo ibishiramo. Yego. Umuntu ntiyakagombye gusubira kuzana opinion yiwe kuri iki kintu. Yego. Ariko rero kuko isi ifite tendance yo kwimura Imana, igashiraho kubaho kwayo hatakiriho Imana, noneho isi yinjiga muri position yo gushiraho ubutware bwayo no kugena ikibi cyangwa iciza. Kimwe cyangwa se bibiri muri ibyo isi ishiraho byimura ubutware bw'Imana nico twita right, uburenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu buva hehe bugarukira hehe? Uburenganzira bwa muntu kurinde, uburenganzira bwa muntu vis-a-vis niki? Ngiki kibazo rero itorero ryakabaye ryicara rigachallenginga isi kubw'ibi bintu mpayenganira nawe. Noneho kuberaga ko isi ari yigena ngo ikindi cyiza, iratubwira ngo ubutinganyi ni uburenganzira bw'umuntu. So gihe cyose umuntu rero atemera ubwo butinganyi, abangamiye bwa burenganzira bw'umuntu. Basohoye ubu nyine bisigaye byitwa ndetse ko ari uburenganzira bw'umuntu, aho ari bisigaye byitwa ko ari universal human right. No kuvuga ngo ni uburenganzira bw'umuntu ku isi yose aho ari hose. So kubera iki? Kubera ko ibi bihugu bifite iyo definition ya demokarasi, ko ari byo byumva bifite pouvoir mu isi, bikumva ko ico byemera nk'uburenganzira isi yose igomba kucemera nk'uburenganzira. N'itorero rigakoma amashi. Aho niho hari akaga gakomeye rero. Itorero ryakagombye guhagararira bwa bwami. Uri kuranumva Eric? Ino theocracy, ubu butware bw'Imana ku isi buri represente n'itorero. Ariko isi kwirabwira itorero ngo nta Mana igihari, nitwe tugena iciza cyangwa ikibi. Itorero rigaceceka. Ndetse bamwe mu barigize mu bagitirirwa bakavuga ngo sawa ibyo nibyo. N'abatavuze ngo ibyo nibyo bagaceceka. Tibagira ico babivugaho, bigasa n'ibitariho, bigasa n'ibidahari ku isi. Ngako akaga itorero rifite uyu munsi wa none. Ngici kibazo itorero ririmwo none. Itorero ryagombye kwicara hasi rikibaza, rikihweza, rikibaza inshingano rifite mu isi. Kubera ko imyumvire cyangwa se politike y'ubutinganyi ntigarukira ku bushake bw'umuntu, ntigarukira ku bumuntu, ntigarukira ku muntu nk'umuntu. Ni ikintu gifite urwego cyangwa se imbaraga zifite umugambi wo kubulverisa no guhindura isi yose ngo imere uko kuntu. Kubera iki nkubwira? Kubera iki mvuze uko kuntu mvuze? Ubutinganyi Bibiliya ivuga ko Imana ni kimwe mu byaha usomye
urwandiko rw'Abiroma 1:26 ni kimwe mu byaha bizira Imana yanga urunuka. Ariko ikibabaje, itorero riracecetse. Itorero bamwe mu bashumba barabishyigikiye. Nigeze kuatendinga conference imwe ahantu yari yatumiwemwo abadoktori muri za teoloji benshi, badutumiye abashumba bashaka kutwemeza ko tugomba kwemera iyi movement ya homosexualité, kubera ko wumva igitangaza, Imana niyo yabaremye kandi barema kuriya bameze. None ga namwe mubemere muri bande mwebwe abashumba kuvuga ko bano bantu badakwiriye cyangwa batadizavinga kuba mu makanisa yacu, muri bande kubacira urubanza no kubanga. None ga nimubemere bazana ama exegesis ndasubiramo hano. Ariko ndashaka kukubwira ibintu bibiri muvandi. Ndashaka kukubwirira aho bikomeye. Aho bikomereye nahangaha. Ikintu cya mbere gikomeye muri byo ni hejuru ya identite. Identite nico umuntu ari. Kuko identite sico woba, sico wohinduka, sico wogira, sikintu you cannot have the identity, sikintu wohinduka cyo. Identite ni curi deja kandi siwe wacigize n'ico Imana yakugize. Yego. Kuko perte ya identite ni perte ya destiny. Gutakaza identite ni ugutakaza akazoza k'umuntu iteka ryose. Umunsi Adamu yataye identite ye mu Mana, destiny y'umuntu yarashize. Kugeza Kristo aje Adamu wa kabiri arasubira remindi destiny y'umuntu. Igituma nkubwiye ngo identite si ikintu umuntu yoba cyo cyangwa yogira cyangwa yohinduka kuba cyo. Buri gihe Satani agira tendance, sinzi ukuntu itorero ritareba ibi bintu. Buri gihe Satani agira tendance yo kubwira abantu ko uko baratari ko bari. Imana yabwiye, Satani yabwiye Eva ngo Imana ntishaka ko mumera nkayo. Kubabuza kino giti kimenyesha ikibi n'icyiza, Imana ntikeneye ko mumera nkayo. Kandi already Adamu yarameze nk'Imana kuko yari yararemwe muri likeness y'Imana. Uri kunumva papa? Yego ndakumva cyane. Isi iri kwirabwira abantu, ibyo ni byajwe rya Satani rikiri mu isi. Riko rirabwira abantu kubwira abantu ngo identity bafite siyo. Satani yabwiye Eva ngo Imana ntishaka ko mumera nkayo. Kandi already bari bararemwe nkayo. Ntabwo bagombaga guhinduka ngo bamere ngo identite si ikintu bohinduka cyo, si ikintu bogira. Deja nico bari. Nico bari. So Adamu ntiyarakeneye kumera nk'Imana. Ntiyarakeneye guhinduka nk'Imana. Kera niko yarari. Ariko kubera kutumva, kutamenya icuri, umuntu wese yoza akakubwira icyo utari, kandi wamara ugakenera kuba cya kindi utari ukaba wabasha kukiba. Isi hagurukanye izo nyigisho. Yego. Hari programme yashizeho, hari programme iriho bita ngo ni comprehensive sexuality education. Muri iyo comprehensive sexuality education ni programme yashiriweho abana. Programme yashiriweho abana guhera ku myaka 11, 12, 10 ukazamura, yo kwigishwa hejuru ya health na reproduction. Ndiko ndakoresha izindi mizi no simbizi murambabarira, simenye wenda n'amaterme n'ubuzima n'imyororokere. Ubuzima bw'imyororokere, sexual pleasure,
hejuru yo kwinezeza na birth control muri ibyo kuboneza urubyaro no na gender identity, uburenganzira bwo guhitamo igitsina voilà. Noneho mbwira muvandimwe Eric, umwana w'imyaka 11 uri kuramwigisha ibyo bintu, kandi umwana afite umuntu hagira urugero rw'ubukure bukwiriye bwo gufata icyemezo gikwiriye, byibuze afite imyaka 22. None umbwira umwana w'imyaka 11 12 ngo ariko arigishwa ibyo, noneho nakenera natangira kugira ibyuyumvo byo gukora sexe, atangira akoresha ama contraceptives, dore gatwagiye kera muri Rwanda, kuboneza urubyaro natangira kugira ibyiyumvo by'imibonano mpuzabitsina, atangira akoreshe iyi miti yo kuboneza urubyaro, aho identite yiwe cyangwa se ino gender identity narimvuze, atangire kumenya icyari akiri mutoya, noneho azihitiremo icyo ashaka kubaco. Nimba ari umuhungu aha yigishwa ibyo akumva ahisemo kuba umukobwa, noneho abimenya akiri mutoya, azamukanaga iyo myumvire acuzinga icyabaco. Identite ntigishingiye ku cyo umuntu ari, isigiye ishingiye ku cyiyumvo, feelings, niyumva gutya. Ikindi gitangaje mu frere, ese umuntu udafite Imana yiyumva gute? Hari ubushakashatsi bukorwa bubiri, biologique na psychologique, hejuru y'ibi bintu tuvuga. Ese koko ibi bintu biravukanwa? Hari amagene biologique, hari ama hormone biologique, hari ama chromosome biologique, hari ama cellule biologique agaragaza ko koko umuntu ashobora kuvuka afite orientation yo gukunda igitsina cye kuri mugenzi wiwe. Hari probleme ziri psychologique. Bon, kubera impamvu z'umwanya sinja muri detail nyinshi cyane. Kugeza n'uyu munsi wa none nta conclusion. Kandi hari amagene biologique amwe mu by'ukuri nta na conclusion bobona, kubera ko umugabo n'umugore baremye kimwe, ibibagize ni bimwe. Ibibagize ni bimwe, ibigize umuntu ni bimwe, produit ikozwe nk'umuntu ni imwe, kuko Imana yabaremye bose umugabo n'umugore muri Matayo, muri Genesis, Itangiriro 1:26, umugabo n'umugore niko yabaremye. So gusa itandukaniro rihaba na ama hormone, testosterone na y'abagabo iba imwe iba irusha indi imbaraga, ariko zombi ziba muri wa mubiri umwe. Reka ndeke kuja muri ibyo bintu cyane, nari mbaye nkubwira ukuntu none aho nkiri aho ngaho, umuntu udafite Imana tuba tu expectinga ko ibyiyumvo bye bibi, icyo yo kwiyumva cyose hari igitangaza, voilà. Isi gusa n'abariya bavuga nubwo bargumenta bakavuga ngo n'ibyiyumvo byabo, ngo nibyo baremanwa. Erega umuntu avuka mu cyaha, nta wigishwa gukora icyaha. Bagize Imana bakabona Kristo akaza mu buzima bwabo, ibyo bo bivamwo cyane, kandi bakamenya ko batari bari mu kuri, kubera ko umuntu w'icyaha iyo niyo logique. Yego, tutagiye tuja kure ya raisonnement n'imitekerereze n'ama analyse n'ibindi birebire. Babonye Kristo bohinduka, kandi hari abaza bahinduka. Hari ubuhamya bwinshi dufite, abantu bagiye no ku ma YouTube bagashakisha abagiye bava mu butinganyi bagahinduka. Hari abashiraho ubuhamya, kubera ko Kristo yaje mu buzima bwabo abereka the real identity, ico bari mu Mana. Ikindi cya kabiri
no garukaho nongera kuri ico kintu ca identity narimvuze aho niho bikomereye isi ihagurutse guhindura abantu a travers mu myumvire ya identity ya ico bari. Ikindi cya kabiri ni kwinjira mu kubyinjiza mu mategeko kubera ko state mvuga n'ubutegetsi bw'isi. Itorero ryemeye ubutegetsi bw'isi bukarija hejuru bukaritwara. Abapasiteri baja kuba bashumba nuko bagomba kuba sanctionné n'amalicense ya leta. So kuba rero abapastori abapasiteri bemewe kubera ko bafite amalicense ya mareta. None urambwira gute ko bazokora ikinyuranyo n'aya malicense bafite gute? Aho ni ikibazo gikomeye. Aho niho rero bikomereye. None itorero turacecetse. Ni ryari itorero rihagarariye Imana mu isi ryakagombye kumva ko isi irija hejuru? Kandi ikibabaje bano ba politiciens bano bategetsi bisi almost ahantu hose iyo baja ku acceda ku butegetsi bari layinga ku makanisa usanga bishingikirije kuba pasteur kubera kuko bazi ko pasteur ari bo bafite iriya population bakeneye. Ariko aba pasteur bakananirwa gukoresha iyo influence ngo ba impose ibitari ukuri, ahubwo bakumva ko ubutegetsi buri hejuru yabo bagomba gukora ibyo ubutegetsi bubasaba gukora. Ngici kibazo rero kinini gikomeye. None rero itorero riraryana. Kandi ikindi kibazo gikomeye cya gatatu ni dini. Amadini ubundi dini ntiriza ritandukana n'isi. Dini ni ry'isi. Kandi Kristo ntiyaduhamagariye kuba mu idini. Yaduhamagariye kuba mu bwami. Yego. Ubu nyine idini rifite inyigisho ivuga ngo Imana ni urukundo. N'abariya bameze kuriya Imana ibakunda uko bari. Twebwe turi bande kugira ngo tubange cyangwa tubacira urubanza? Nari nabikozeho. Ariko ikigutangaza Imana ntabwo yigeze ireka urukundo rwayo. Ndemeranya nabo Imana ni urukundo, kandi kuba Imana kuba urukundo si amahitamo yayo, ni kwiri, ni identite yayo. Yego. Ariko urukundo rwayo ntabwo rwigeze rukuraho ubutabera n'ubutungane bwayo ku cyaha. Kuko kuva yarema kugeza n'uyu munsi wa none Imana ihana icyaha. Kandi ihana icyaha mu bikunda. Kandi basis impamvu yo guhana icyaha ni urukundo rw'Imana. Kuko Imana ikunda ba bantu ku rugero rutuma itemera ko baba mu buzima bw'icyaha idashaka. Yego. Kandi nubwo Yesu yaje mu isi kugaragaza urwo rukundo rw'Imana, ntabwo yaje mu isi azanywe no kureconcilier Imana n'icyaha. Ntabwo Yesu yazanywe no guhuza Imana n'icyaha. Ahubwo yaje mu isi guciraho icyaha iteka. Yego. Kugira ngo abatura abantu kuri cyo. Na Bibiliya yitwereka ku iherezo rya byose ko Imana izohana icyaha burundu. Bikunumva neza? Yego, yego. So idini rero rikabesha abantu ryishingikirije ibyanditswe ngo Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Ariko niyihana ibyaha ntibihanisha uburakari n'ubugome no kwanga abantu, ahubwo bihanisha urukundo, kuko Imana ishaka ko abantu bamera uko ishaka, kuko niyo yabaremye. Urwo rukundo nirwo ruyitera guhana icyaha mu bantu. Yego. Ndagira rero ngo ngaruke gatoya hejuru y'ibyo nari mvuye kuvuga. Natinze mu bisobanuro byinshi, ariko ni ukugira ngo nereke abantu bitwa ko bari mu itorero ry'Imana ukuntu badakwiye guceceka hejuru y'isi iri kwijana abantu. Iri kwijana abantu iyo ngiyo, iri kwijana n'abantu bari mu matorero, iri kwirabajana. Nari nkubwiye ico kintu c'ubutinganyi. Reba ikintu ca transgender, abantu kwihindura uko Imana itabaremye. Umuntu ngo ahindutse umugabo yari umugore, umugore ngo ahindutse umugabo, ngo ahindutse umugore yari umugabo. Uri kurabibona?
ibyo bintu byose biganisha ku kintu kimwe gusa, kurwanya imana mu isi, gukuraho imana mu isi. Ni ibintu rero bifite indi ntera ikomeye cyane ku rwego ino miryango ya Nations Unies ifasha abantu cyane cyane biriya bihugu bikennye byo muri za Afrika, iriya misada basiga bayempoza ko ugomba kuyifata agomba kuba yemera ibi bintu ku burenganzira bwa muntu butagomba guhonyorwa cyangwa kurengwa. Mu matorero nuko hari abitwa ngo ni abashumba bahagurutse. Nakubwiye ko twagiye muri conference for 3 days, iminsi 3, turi muri ico kintu gusa ngo twemere kuaccommodatinga abantu bameze nk'abariya, kuko Imana ibakunda kandi yabaremye kuriya. Ibyo byose muvandimwe, social media irabipromotinga cyane cyane. Ejo bundi nanyuze ahantu hari iwacu dutuye downtown, hano mu bifurikasiyo hano hahurira amabarabara abiri, hari amabendera y'aba homosexuals. Ni ibintu bipromotingwa kuri social media mu rwego ruri hejuru. Itorero riracecetse, itorero ntiriricara hasi. Sinzi wenda ho ndinje wendi ya isolated, ariko sintekereza ko hari imigambi, hari n'amanama atumizwa ngo abantu bicare hasi bashireho imipango n'uburyo bwo kuzoza twinjira muri za parlement tujanye y'ubutumwa bwiza, guchallenginga aho legislations zikorerwa zishiraho amategeko kayo ngayo yo kwimura imana mu isi. So abo nibo bantu dufite mu matorero. Mu matorero hano turi murabizi, hari uburaya bwabaye promoted mu izina rya boyfriend na girlfriend. Abantu bakabyarana mu matorero, n'abayobozi b'amatorero, n'abaririmbyi, n'abaki bakabyarana badashakanye, bahararukana, bagatandukana, bagashaka abandi. Ni uburaya bwabaye promoted kandi mu matorero. Ubu nyine no mu matorero yandi n'ahandi no muri Afrika bizohagera kuba boy na girlfriend byitirirwa gutyo, bikaba impamvu ituma abantu babana nk'abashakanye, ngubwo bitwa boy na girlfriend. Ibyo byose itorero riracecetse. Ndiko ndaguha angle y'ibintu bimwe byugarije itorero none. Divorce. Abantu baratandukana n'umugore ngo urukundo rurashize agashaka undi. Abashumba turabafite bafite amatorero bayoboye, batandukanye n'abagore, barongora abandi bagore. Abo ni abashumba baratanga ubutumwa bwiza no ku social media no mu matorero, bafite abayoboke. Ibyo byose ni ibintu byugarije itorero. Itorero risa n'ritari ko rireba. Ndetse iyo uhagurutse ukuvuga ngo abene ibi ngibi baza bagushira muri position y'umuntu uhagurutse gucira abandi urubanza. Ariko nta ntego turi bande kugira ngo ducire abantu urubanza. Dufite umucamanza n'umwe, ariko turiho kugira ngo tubwire abantu ukuri. Muri Malaki Bibiliya ivuga ngo Imana yanga divorce. So ibyo rero ni ibintu byugarije itorero. Itorero sinzi rero position ririmo, sinzi ico rigambiriye, sinzi ico ririho hejuru yo kuzana impinduka no kugira umumaro mu isi imeze gutyo, iri kwipfa kuri ako kageni. Ndagira ngo wenda nsubikiraho, numvishije uvuga ko hari umwanya w'ibibazo, wenda ibindi ntaza kuba navuze turaza kubona cyangwa se kubisubiza mu bibazo, ariko nongere ngushimire n'ukuri ku mwanya muduhaye wo kugira ngo tubashe gusangira n'abatwumva iby'Imana idushize ku mutima. Murakoze. Reka nanjye mbashimire, n'ukuri n'ijye ufite impamvu yo kubashimira. Ndabizi ko kino gihugu kitoroshe kugira ngo tubonane, niyo mpamvu twashizeho buno buryo kugira ngo duhuze abantu hirya no hino ku isi mu mwanya muke abantu bafite, dore ko bavuze ko n'iyi si yahitugira busy. Mu mwanya muto turebe ko twashira izi nyigisho aho abantu bahurira, kuko abantu benshi bari kuri social media,
bari kuri interineti niko navuga, kugira ngo n'uburyo udashaka kumva ukuri byibuze kumusangaho aho yirirwa n'aho aba abyumve, cyangwa areke kubyumva ariko atazagira impamvu yo kubona ko ntawe yabyumvishije. Ugize neza rwose gusobanura ibi bintu, nubwo utabirangije byose. Wari uvuze hejuru ku kintu cy'ubutinganyi, ntiwavuze ku kintu cyo gukuramo mada, ukomoje no kuri divorce zimaze kwaduka. Kandi itorero wari uvuze ngo turi mu burangare, niko navuga, turasa n'abasinzire n'abantu bari ahantu hamwe bategereje kuza kwa Yesu. Hari n'abo wavuze ngo turasa n'abamaze kunyurwa gusa dutegereje kuza kwa Yesu. Unakomoza n'ahantu uvuga ngo hari abantu bavuga nk'uko Yesu twamwumvishe ngo karaza kuva kera, ngo tuvuka dusanga ko Yesu yaza, ndetse n'abandi bamaze kubigira nk'umuco wo kuvuga ngo Yesu azaza kuri wa muntu ahamagaye. Umwe witabye Imana, igihe cyo kuza kwa Yesu kwiwe kwageze, ariko ukabona ni ukubera kutita ku bihe turimo. Ndashaka kubaza kino kibazo, none ko turi mu matorero tunezerewe mu mudendezo wacu w'agakiza, kandi izi nyigisho zitabwirwa bamwe mu bayoboke bacu, ntibibabuze gukora ibyaha, ntibibabuze n'ubwo burenganzira twara ko tuvuga, hakorwa iki muri uwo mudendezo twibereyemo? Turuzura ibitaramo, tugafungura amatorero, bwaca kaguka, niba nagutse ndagacikamo, tukaja mu bisirimba, tukaja mu bitaramo by'abaririmbyi n'abahanzi. Izi nyigisho zo gutegura no kwigisha abantu kugira ngo babashe kumenya ibihe n'isi twatwinjiramo, ni gute bikorwe gute kugira ngo izo strategy zitangire gukorwa mu matorero? Ni iyihe nzira n'ubuhe muco twobikoramo? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Impungenge zanje nizo rero, nizo nanje mfite, kubera ko iyo ikintu kiri iyo ikinyoma cicaye mu cicaro c'ukuri, yego, kirya kinyoma kiza gisa n'ukuri, ariko ntibiba bigihinduye ukuri nubwo gisa nako, kuko ukuri ni kumwe kandi kuzahora ari kumwe. Igitumye mvuze gutyo niki? Igituma ibyo bintu bitariko bikorwa none nuko ibyo twicayemo bitari byo, ntabwo ari ukuri. Imana ntihamagariye itorero Sundays church services. Urebye no muri Bibiliya ntawe uzosanga ibyo tuza dukora hari mu ma churches, ntabyo uzobonamo. Uko se mvuze ni bibi, ibihakorerwa ni bibi, oya, ariko ntibihagije. Urebe amatorero dufite ahava akaja ngo umurimo wayo nibyo uvuye kuvuga. Church service, wenda mu mibyizi, amasengesho, nimba hari abayumbe basenge, ariko nyuma yo gusenga amatorero, nyuma yo yaniyinga yaritiririsha, birarangiye baratashe. Umwaka urashize, ubundi uraje 10, 20, nta muntu n'umwe urakizwa ku bwa rya torero riri hahandi. Birya ririho, rirya torero harya riri, birya ririmo nibyo? Question mark. Ikibazo gikomeye nari nkubwiye ngo impungenge zanje, none byo urambwira ngo feasibility yayo ni iyi. Jewe nawe wenda tubashije kubona ko hari igikenewe, tuhaguruke tubwire abantu, ahari hazogera igihe hagira ababyumva, noneho
impinduka ntiziza ziterwa n'ubwinshi bw'abantu. Impinduka ziterwa n'abahindutse kandi barangiza bakamenya ko environnement barimwo irimwo ibigomba guhinduka. Abo nibo buhindura isi gusa, kandi bakaba bafite icyabahinduye, kuko ntibohindurisha isi cyangwa se environnement barimwo icyo badafite. Iyo niyo solution y'icyo kibazo gusa warumbajije. Abo ngabo nimba bahari, yego, bagomba gushiraho ama strategy. Ibi mpaye nkubwira nuko mbyumva, nuko bifite ku mutima. Yego, nicyo cyatumye nemera kubikuganiriza, kandi suko ntanabibonamwo n'ingaruka ziri personnel zanje, ariko kandi ndi ready guhangana nazo no kuzifesinga nta nubwo. So ntekereza ko ari ubwo buryo gusa bwonyine bushoboka, yego, gutuma ibyo bikunda. Murakoze. Ni gute mbona muri iyi minsi isa naho itorero ryatewe n'ubwoba bwo guhagararana n'ibihe, aho tuzongera kubona ibihe bya kera nk'ibihe bya Eliya, aho badekararaga bakavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana bakemera kukuzira, cyangwa ubu nyine turi munsi nk'uko babivuze muri ya mategeko aduhesha layisensi yo gukorera mu gihugu, ko tubona ikizira n'ibitemerwa tubyemerera kubera navuga ngo icyo tuvoma, cyangwa kubera ko turi anda y'ikintu. Ubu ko kurabona tuzabona abantu b'abahanuzi akenshi usomye mu isezerano rya kera, uri umwarimu wa teoloji, muri Isirayeli umwami iyo yimaga yabaga akimana n'umutambyi, akimana n'umuhanuzi. Umuhanuzi akamuha icyerekezo, umutambyi akaba iruhande rw'umwami. Ariko kuri none turahabwa direkisiyo, navuga n'ubwami, kandi ubu bwami buduha direkisiyo burasa naho bwabutujana muri sisiteme y'isi y'ikinyoma. Kugira ngo rero iri torero rihaguruke cyangwa ribyutse, ni gute rizatanga direkisiyo y'isi turi muri anda ya mategeko, turi anda ya marayisensi yabo? Simbona ko kubera gutinya ingaruka zabyo byatumye itorero rija mu bwoba. Yego, ngaho aha akaga kari. Ikigutangaza, reka nongere aka kantu kuri cyo waruvuze. Yego, leta siza yubakira abapasiteri amakanisa. Utekereze baza biyubakira amakanisa, ariko bakagira ubwoba bwo kuyavugiramo ukuri indani muri ya makanisa. Biyubakiye bakagira ubwoba bwo kuyavugiramo ukuri ntawe uhaye ubareba, bari mu makanisa biyubakiye. Aho niho ikibazo gikomereye rero. Ariko icyo nemera, mpereye no mu mateka waruvuze y'isezerano rya kera, uhereye mu kuremwa kw'isi, Imana yagiye yisigariza abayo. Yego, teologikema babita remnant. Remnant ni abacikacumu, ni abasigaye mu gihe hari evenema yabaye ikagira bitwara. Nyuma y'uko Kayini yica Abeli, Imana yatanze Seti akomokwaho abantu. Mu gihe isi yari iheneberejwe n'ibyaha, Imana yasigaje Nowa, isi irarimbuka, Nowa arasigara. Mu gihe isi yari yibanze ku bigirwamana, baramye ibyo biremeye, Imana yasigaje Aburahamu. Ibyo byose ugiye ugenda gutyo ureba amateka y'Imana,
ubundi hari abantu baza bigisha eschatology hejuru y'ibihe by'imperuka, nabyo sinza mbyemera bimwe mu byo bigisha, bakama bakura Imana mu isi bakama bayirekera shitani n'abayiliminate n'abaki bwa butware bw'Imana, ukabura Imana, ugashaka Imana mu isi ukayibura. Ariko Imana ntabwo yigeze ireka kuba mu isi, nta nubwo yigeze ikuraho influence yayo mu isi, kandi ntibizonashoboka. No muri iki gihe cya none Imana ifite abo yisigarije, ifite remnant, kandi isi koko iri mu buhenebere bukomeye cyane. Nimba hari igihe gikenewe nk'ububyutse, iki gihe nacyo kirimo. Ntekereza ko, simbizi ariko ntekereza ko igihe kizagera Imana igahagurutsa intwari. Imana igahagurutsa intwari, kandi nza mbireba nabizitegereza iri imbere, kabona akarengane k'itorero kazogaruka. N'ubu karahari ariko kari bucece, n'igituma ubwo bwoba buhari butuma abashumba batabwiriza ukuri bazi, beja ni ugutinya ako karengane. Ariko umunsi uzagera Imana ihagurutsa abantu, ba bandi nakubwiye ya remnant, ya misigazwa, nimba yo terme nziza, baba rescape, baba cikacumu, baba Imana yisigariza. Imana izabahagurutsa. Niho nakubwiye ngo impinduka ntiziterwa n'ubwinshi bw'abantu, nubwo bazaba ari bake. Wibuka igihe ca Eliya, hari ahantu Eliya yageze aravuga ngo Mana wayi, kubera iki nsigaye njenyine, naje nitwarira ngende. Ariko Imana yaramubwiye ngo haracara abantu 7,000. yes, batararamya Bayali, barahari. Kandi igihe kizagera Imana kubasigaza kw'Imana ibasigariza impamvu. Uzorebe muri izo context zose duhaye tuvuga, babandi Imana ibasigariza impamvu, kandi iyo mpamvu ni imwe, ni ukuba umusemburo w'impinduka z'ubushake bwayo. Hari igihe kizagera Imana izana ikanguro rikomeye iricishije muri abo yasigaje kubabikamo ukuri, no kutiyanduza cyangwa se no kutajanwa n'isi, bahaguruke nubwo bamwe bazicwa. Burya igitekerezo gihindura cyangwa impamvu ihindura abantu iyo ntizipfa. Ndashobora gupfa nziza impamvu runaka, gapfa pe abantu bakampamba, ariko ya mpamvu nzize yo ntizipfa, izigumaho kandi ikagera ku ntego yayo. Imana izogera igihe ihagurutsa abo bantu, niyo mpamvu ihindura, kandi bizaba. Yego, murakoze cyane. Hari aho wagarutse hejuru yo gukanguka kw'itorero, iyi sisiteme y'isi n'ibya bigenda byaduka. Mbona abashumba wenda ari bake bafite information z'ibyabikorwa. Turasa n'abarangaye mu masengesho yacu, ariko ntitwatumenya information z'isi zigenda zaduka. Ese hari umushumba tugeze kuganira hano, yambwira hejuru y'ibihe by'imperuka, arambwira ngo hari inyigisho zimwe batajya bavuga mu nyigisho zo mu matorero, mu materaniro rusange, kubera ko benshi byo bacanga kandi ntibanabyumva. Noneho iwe arambwira ngo strategy akoresha ku itorero rye, afata ibihe bya Bible study na materaniro yo kuganira ijambo ry'Imana, nibwo abona aho abahereza information z'ibya bigenda byaduka, no gutangira kwigisha abantu, kubateguza ibihe birimo n'ibihe bagiye kwinjiramo. Kuri twebwe ndavuga muri no bigo turimo, turi kubona ibimenyetso byinshi, kandi dutangiye gufesinga ibibazo byinshi. Turafesinga ibibazo by'abana banananye mu mago, turafesinga ibibazo by'abana b'abateenager babinjiza aba boyfriend bakaja kubana, turi gufesinga abantu bumva ko bafite uburenganzira. Urafesinga kubwira umwana umugira inama cyangwa se ushaka kumwugura mu itorero, akavuga ati urancira urubanza nkande, ni uburenganzira bwanjye. Ibyo nibyo twatugenda dufesinga. Kuri izi information ni gute itorero rigomba gukanguka kugira ngo ryiinforme ku biriho,
babashe kubimenyesha abamambu cyangwa se abagize n'umubiri wa Kristo? Yego, dufite ibibazo bikomeye cyane n'ubuyobe. Yego. Permete, ariko nje niko mbibona, si ngombwa ngo abantu bose babibone kimwe. Yego. N'abatabibona nkanje, nta mpamvu yo kuntera amabuye, niko mbibona. Je mbona ko hari uburyo bumwe tuba mu buyobe tutazi, cyangwa se tutazi ko turimo. Ubwo buyobe ni ubuke. Hari ibintu tubamwo mu izina ry'umwuka, ariko bitari byo. Noneho umuntu akavuga ngo ngiye gushumba itorero cyangwa ngiye kuba umuvugabutumwa, ntigiye birya ngiye kubamo cyangwa se ngiye kujamwo, ngiye gukora ngo umwuka niwe ushoboza gukora ibyo nkora. Umuntu akaja gushumba itorero, nta leadership yize, nta niyagambiriye kwiga, nta theology yize, nta niyagambiriye kwiga. Umuvugabutumwa agahaguruka ngo agiye kuvuga ubutumwa, nta evangelisation yize, nta missiology yize. Noneho mu izina ry'iki? Mu izina ry'umwuka n'umuhamagaro. Umwuka aradufasha gukora ibyo bintu byose, ndetse tukagaruka tukavuga ngo n'abigishwa ba Yesu ntibize. Ni ikinyoma. Nimba hari abantu bize bo ntibakaza bashiramwe abanafunzi ba Yesu. Abanafunzi ba Yesu bize imyaka 3 n'igice kuri subject imwe, kuri university, biga ibintu bimwe. Abantu bazavuga bo ngo ntibize baza babeshya. Ba Petero bize kurusha ibintu byose. So icyo nshaka kuvuga niki, hari igihe umuntu abwira abantu ngo nukwishira hejuru, ngo nuko oya nanje ndi umwana afunzi wa Bibiliya kandi nzopfa ndi umwana afunzi wa Bibiliya. Kubera iki mbivugiye iki? Uremezanya nanje ko abantu benshi rimwe na rimwe, abashumba benshi cyane cyane bacu, bari sous-informé, nta makuru bazi. Kubera iki? Bibanda, twiyita abanyamwuka. ngo nugusenga, umuntu akama avuga ngo uriya mupasiteri ngo n'umunyamasengesho. Ariko none ureba imipango afite iyo kujana ryatorera ayoboye, aho ahayari jana n'icerekezo afite ahayari janamo, ubasha kuba ntaco wobona wenda cyangwa gihari. Ariko icyo nashakaga kuvuga niki, umuleaders wese, umuyobozi wese, igituma iryo jambo kuyobora, nuko kuyobora bisigura kuroza kuri destination. Ukura ahantu ukajana kuri destination, niko kuyobora. So kugira rero ngo uyobore neza, kuri destination hari ibintu biri mu nzira. Izo bintu biri mu nzira ugomba kubimenya, kugira ngo umenye uko ubifesinga n'uko ubikemura. Musa atangiye urugenzi, ntabwo yari umulida umwe, kandi ntiyarazi ibyo agiye guhura nabyo mu nzira. Ariko ashitse mu nzira arananirwa, kugeza sebukwa amugiriye inama kuwa pointinga elders, abandi bayobozi, kugira ngo bimufacilite kugera kuri destination. Izo nizo nshingano z'umuyobozi rero. So iyo utazi iyo ujana abantu, iyo utiga kumenya challenges, ibibazo biri mu nzira n'ibisabwa kugira ngo ukaringe ya mission kuri destination yayo, unanirirwa mu nzira. Kandi ukananirwa uhaye uvuga ngo ndi kugenda nzogerayo, ikaba nzogerayo forever. Akenshi nico gituma ubona imirimo yacu idakura, kuko nta murimo wokura beyond ya leadership yawo. So kimwe
mu bayobozi bagomba kumenya no kugira kalite bagomba kugira ni ugushaka information, ni ukwiyenforoma, ni ukwiga kumenya ibiriko bitambuka, kumenya amakuru, kandi muri angle zose zigize isi, kugira ngo umenye uko uyobora abantu mu isi barimwo. Ni kimwe nuko wowe utwaye imodokari ukavuga ngo uragera kuri destination nta carburant nta essence ufite muri ya modokari. Niko umuleaders wese udafite kalite ya information adashobora kuyobora abantu ngo bageze kuri destination. So icyo nagira abantu inama cyangwa se abashumba n'abayobozi bose muri rusange, cyane cyane mu rwego rw'amatorero, nibatangire biyenforme. Ubundi ubutumwa bwiza dukwiriye kuvuga none ntabwo ari history, ntabwo ari amateka ya ba Musa, ya ba Ibrahimu, ya baki, kuko nimba tunavuze n'amateka tuyarelating, tuyapplying kuri situation zihari none. None ayo mateka urayaplayinga ku yihe situation, urayakompara n'iyihe situation urimwo none, kuko uhayubwira n'uwa none so w'igihe cy'Aburahamu. So nkibwira ko ntajanye umwanya munini nanawujanye, hagombye kubaho multiplication n'ubushake. Burya urambabarira uzantwara umwanya munini. Nta kibazo rwose. Intambwe ya mbere y'impinduka ni ukumenya kutazi. Iyo umuntu afite ubukene bwo kutamenya, adashaka kumenya, azatera intambwe yo gushaka kumenya kirya atazi. Noneho ikibazo kinini turimwo, ubundi buyobe bwa kabiri navuze, nuko tuzi ko tuzi, mu izina rya wa mwuka. Noneho kuba ko tuzi nta bukene bwo kumenya dufite. Noneho tukabaho hahandi uko tuzi byose, kandi bigatuma tubaho tudafite icyo tuzi. Na ya situation iri kutambuka mu isi ikaba iri kure y'ubumenyi bwacu, ndetse n'ikintu cyose kije, kuko impinduka zo ziza n'igihe utaba uzikeneye. N'impinduka zaza akaba ariyo uwa mbere kuziresista, kandi uziresista ntibiza bituma zitabaho, kuko impinduka ntizihinduka, dore ahubwo ukamenye ko zihaye ziza, ukamenya uko utegura abantu kuzibamwo. Ibingibi bihaye biba tuganira. Iyi torero ryitegura, rigategura tere yaryo, ubutinganyi buba buhabwa intebe mu ikanisa none. Sawa, murakoze kuri icyo kibazo. Sinzi nimba ngishuye neza. Natekerezaga ko abantu bo multiplier kwigisha n'amasemineri cyane y'abungeri, kugira ngo babashe kumenyeshwa no kwigishwa uburyo ki bagomba kwitwara mu gihe gisa n'iki. Kandi kabuze nashaka kubaza kuri iyi situation y'isi yayinjizamo ibihe by'itorero, cyangwa se yayizana kugira ngo abantu bose bayijemo, ko mu itorero naryo rigize umubiri wa Kristo ryatewemo n'izindi nyigisho z'ubuyobe, aho urabona bazagira igihe cyo gutekereza kuri information isi yayizana, cyangwa baracyari muri cya kintu cyo kudefanda ikindi gitero biteye ubwabo c'ubuyobe no kwidefanda mu buyobe, kugira ngo babashe kugaragaza ukuri kwabo, ariko kandi hejuru hari ikindi kintu c'umusozi w'aya mategeko y'isi. Icyo kintu cyo urumva wabagira nama, kuko urabona ikintu c'ubuyobe mu matorero, swati izi nyigisho zishasha zaziza, noneho ejo nabonye ababita ngo ni ba Yesu, ngo nibo Mana. Ibyo ni ibintu bisha bigenda byaduka, noneho ibyo tukabirangariramo, kandi dufite ikintu gikuru cyagitwara kuva muri generation yacu. Reka mvuge ko ikintu iki kintu cy'ubutinganyi giteguye mu buryo buri profession, niko nabivuga. Ni ibintu bakoreye plan ku buryo kuva ku mwana uri muri preschool
hajya muri preschool bafite amakara batangiye kugenda babashirira niyo makara ya mbere bigiraho kugira ngo batangire gushushanya numa ni strategique baba bakora kugira ngo byibuza bahere ku mwana ukiyaho utangira kumenya guhumuka twe nta strategie zazishirwaho kugira ngo uyu muntu atangire gutegurirwa muri Sunday school kugira ngo amenye information akura ku mashuri, information akura mu nshuti ze, information akura muri situation community arimo, ariko twe turi guhangayikishwa no kwidefana ngo abanyabuntu bavuze gutya ngo abandi baje bavuga gutya. Ni gute aba bantu bazubura amaso kuri izi nyinshi z'ubuyobe zatewe baba baterana mu matorero kugira ngo bubure amaso nyugo bashira strategie z'iyi si ayitujanamo? Urakoze cyane. Ngiyi reason ico kibazo cyawe kiratanga reason why cyangwa se impamvu ki itorero litagomba gusinzira. Kandi gusinzira mvuga sukuba ridafite ibyo rihaye rikora. Kuko burya kugira icyo uhaye ukora cyangwa gusa n'ufite ibyo uhaye ukora ntibisiguye ko hari ibyo uhaye ukora. Burya ikigaragaza icyakozwe n'umusaruro kirya cyakozwe cyatanze. Otherwise ibyo tubamwo tugaragara ko turi busy, itorero rifite ibyo rihaye rikora. Ariko none ureba umusaruro wa bya bindi itorero ribera busy, urashobora kuwushaka ntuwubona. Hirya ya zanguni za harya babikorera, sinzi ko uhabona umusaruro w'iryo torero. Noneho ikibazo kikaba iki ngiki. Ngiyi reason why itorero litagomba kuryama ngo riryame byibwira ko rifite ibyo rihaye rikora. Icya kabiri, ntabwo itorero ritigeze rigira iyo ntambara y'inyigisho z'ubuyobe. Kuva itorero ryatangira, nusoma amateka yaryo, intambara ya kabiri nyuma y'itotezwa ikomeye itorero ryagize kuzogeza Yesu aje. Kandi Yesu yamye abivuga agitangira, arangije iriya samoni ya mbere yatanze kuri mountain iba muri Matayo, igice cya 4 kugeza ku cya 7, yaravuze ngo ayirangiza gutya yahise introduce ko mu igihe kigiye kuza hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ntabwo itorero ritigeze rihangana n'intambara z'inyigisho z'ibinyoma. Ba Pawulo bahanganye nazo cyane. Ubundi inzandiko zabo ninshi inzandiko za Pawulo ninshi zagendaga zikosora amadoktrine y'inyigisho z'ibinyoma yabaye implante mu matorero. So wenda zaba biriko biba ubu nyine bikaba nkaho bibaye bishasha kuri benshi kuko ya information nyine nkubwira abantu batayigira. So izo nyigisho nizo reason behind, niyo mpamvu iri inyuma y'aya madini yose tugira. Ano ma differences, ano rino tandukaniro riba mu madini riterwa n'izi nyigisho. Uretse twebwe ko tuzadutandukanwa, ntidutandukanywe nuko tudafite imyizerere imwe, tugatandukanywa n'izindi mpamvu izo arizo zose ndashaka kugarukaho, kuko buri umwe agiriye yiwe n'undi akagiriye yiwe tonamenye. Ariko akenshi aya ma denomination n'ibindi hagiye habaho kutumvikana mu misobanurire y'ibyanditswe, n'izo nyigisho zikaba impamvu ituma ibyo bibaho. Warumbashije utese itorero riziyonkora cyangwa se rizokanguka ryari kugira ngo rihangane na systeme y'izamo, kandi hariho n'ibindi bivutse. Iyo double
travail tashe nako tashe izo tashe zibiri itorero rizazihandolinga gute, rizazitwaramo gute kugira ngo ribishobore. Yego, ntabwo twasigiwe kuryama, kunywa no kurya, twasigiwe gukora. Wibuke Nehemiya yabwiye ba Senebalati ngo ndi ku murimo, ntabwo nomanuka iyo ngiyo. Icya kabiri, itorero ntirigomba gufata umwanya rije impaka n'inyigisho z'ibinyoma. Bikwiye guhagarara ku kuri, ridakompromisinga kwa kuri. Izindi nyigisho z'ibinyoma ziza zigasanga n'urutare rutomenwa. Wibuke Pawulo yabibwiye Timoteyo muri iriya mirongo twasomye, amubwira hejuru yuko agomba kwigisha, akigisha abantu kugira ngo bazobe bakomeye, batazatembaganwa n'inyigisho z'ibinyoma zose zizaza. Iyo niyo foundation. Ikibazo gikomeye rero kiri aho ngaho, gituma abantu batwarwa n'inyigisho zose zije, nuko nta foundation baba bafite. Itorero ikintu cya mbere cyakagombye gutuma rikomera nukuleyinga, nugushiraho urufatiro rukomeye. Kandi urufatiro rukomeye rwakagombye kuba ijambo ry'Imana, ntiruba amasengesho. Amasengesho sinarwanije, ariko sirwo rufatiro, siyo foundation ihamye ikomeza itorero. Uzoreba abantu bagenda cyane, uko bagenda n'abagendera mu buyobe n'abantu bitwa basenga. Umuntu usenga adafite foundation aragenda, kije kiramujana. Noneho itorero ryakagombye no mu gusohoza iriya komande Kristo yasize muri Matayo 28, yaravuze ngo abazemera mugire gute? Babatize. Mubigishe. Yego, yumva, abazemera mubigishe kwitondera iki ibyo nababwiye. Ibyo yavuze niki? La parole de Dieu. Iyo niyo ntambwe ya mbere itorero ryo kabanje kuba rikora, kulayinga foundation, gushiraho urufatiro rw'ijambo ry'Imana. Abantu bakaba farmed, bakashora imizi mu ijambo ry'Imana. Niko gukomera ku itorero. Nta nyigisho yose yoza ngo ijana bariya abantu wavuze biyita ba Yesu, n'abana twasenganye bamwe na twasirimbanye n'abayumbe biwacu, siko? Yego, ubu nyine ni ba Yesu. Ariko ejo bundi bari abayumbe. So kubera iki? Ibitangaza, nta fondation. Yes. Ikintu cya kabiri nari nkubwiye, yes, nizo mission zibiri itorero ryakagombye kugira. Hari indani no kubaka abazazamura ubwami. Bamara kubakika neza bagasohoka. Noneho bamaraga kuja mu isi bagahindurisha isi bya bindi bubatswemo cyangwa se bubakiyeho. Ni ibindi byo uko wari wambwira ngo se iyo tashe yoshoboka gute? Nubwo buryo yoshobokamo gusa. Yego. Tugana ku musozo, ndabona umwanya waturangiranye. Ndashaka kugira ngo duhe strategy utekereza kugira ngo itorero ribashe gukangukamo. Ni gute rishobora gukanguka kugira ngo rive muri ibyo bitotsi, rive muri iyo comfort zone, kugira ngo ribashe kumenya uburyo rigomba guhangana. Impamvu mbivuga ni iki: hari amatorero amwe asenga ku cyumweru gusa, uyu munsi tugahura tukazongera guhura ku kindi cyumweru. Icya kabiri, bagahura nabwo badafite na Bible study, bagahura nabwo ari wa mwanya w'amateraniro nyine yacu, wa mudendezo wacu w'agakiza. Ni gute bava mu bitotsi? Strategique kugira ngo itorero rikanguke, rimenye uburyo ribasha guhagarara mu bihe bisa n'ibi ngibi. Tugana ku musozo, wenda tuzakomeza ikindi gihe. Numva ko ari isomo rirerire cyane umuntu atapfa kurangiza ku kiganiro cy'umunsi umwe. Yego, biragoye
ngeretse imana ibikoze kimwe mu byo tubuze mu matorero niyo strategy ni ugutegura kandi burya bigoye kugera iyo utareba bigoye kuja iyo utazi pe binagoye gutsinda mu igoro ridahari mu izamu noneho iyo umuntu adafite icyo agambiriye icyo atumbiriye kugeraho ntaco wogeraho ikintu cya mbere gisabwa strategy isabwa d'abord jewe ntekereza ko ku giti cyanje mfite imigambi mu migambi mfite nzambwira imana imwe niyo ngiyo imana imbohorera igihe kuko igihe mfite si canje mfite umuryango ndeba mfite ni nawo cyane umboshe kandi kuwusiga ngo ngende nabwo sinaba ndi jewe ariko hamwe n'imana hari imigambi nishize imbere ndimo ngenderamo kugira ngo nzabone igihe kandi ndashimira imana kuko mu by'ukuri imana sinshidikanya ko yabinyemereye kuko hari ibyo ngenda mbona ikora biganisha kuri kwa kumbohorera igihe nirojejeho kubera iki kubera ko birya baza bavuga ngo uza kwibara ribanza harya bifite mu nshingano gufata intambwe ya mbere kuko mje njumva hanyuma nyuma y'ubushobozi nyuma y'umwanya nk'uwo cyangwa se y'iyo migambi dutegure inyigisho dusaba abashumba kutwemerera kugera mu makanisa yabo tuzanywe nabo kubabwira ibiduhaye tubabwira yego abazabyumva jewe niteguye gufatanya nabo kandi dukuye amaso kuri eglise locale turebe isi kuko imana iduhamagariye isi abazabyumva dufatane urunana duhaguruke duhindura isi ku bw'icubahiro cy'imana hamwe n'imana bizokunda abanumva babifite batangire bumve uko kuntu intambwe ya mbere yo kugira ngo izo bizakunde strategy ya mbere kugira ngo bizakunde no kubanza kubaka imani muri babandi babyumva babandi babyumva bakazagera ku rwego rwo gusobanurira abandi imani yabo bashingiyeho kuko isi turiko tujamwo ifite ubwenge n'abantu ba technology n'ubwenge buhanitse bakubwira ubushakashatsi bakoze bakakwemeza ko ibi bintu ari biologiquement approuvé ko ari realite so ariko rero iyo nawe ufite kwizera guhamye wemera imana n'ubwami bwayo n'ibyo yashizeho ko ari ukuri ukaba ubasha kubihagararaho no kubisobanura kuko nta kindi tuzahindurisha isi tugomba kubanza rero kuba kuri iyo level tutaraja kuri iyo level cyakobje ukunda ko duhaguruka hari tugende tuje kubwira isi wabivuze neza ifite strategy yo guhera hasi iri nabikubwiyeho ukuntu isi ifite strategy yo guhera ku bana batoyi babwira ko identite bafite atari yo identite yabo identite yabo bagomba kuyicuzinga bamaze kuba bakuru urusi ko kuri yego numva jewe ari aho twohera twamara kugera kuri urwo rwego noneho tukabona gutera intambwe tuja mu isi
kuyihindurisha birya dufite duhagazeho twemera dushobora no kuba ready gupfira. izi nyigisho ziragoye kandi sinzi ko zizabonerwa umwanya kandi si bose bumva babifite muri bo kubera ko urabona itorero turimo ubu nyine rirashaka kwigana isi kandi rikatwumvisha ko imikorere y'isi ariyo mikorere igezweho kandi bikagaragara ko ntacyo wageraho udakoreye kuri sisiteme y'isi. Isi niba ikubwiye ngo urakora gutya urakora gutya, ntiwabaho udakoze iki ntiwabaho udakoze iki. Urumva izo nyigisho ziragoye kugira ngo abantu bazanazumve banaziyoboke, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko hamwe n'Imana no gusenga no gukomeza kwigisha ndatekereza ko bizaruha bigatuma abantu bakanguka bakamenya ibibazo abantu babinjiramo, kuko turatewe kandi turugarijwe. Hari umugabo twari ko tuganira kare mu ma saa 12 gutya, ari muri bino bihugu bya Afurika y'Amajyaruguru by'Abayisilamu muri Pays Maghreb, arambwira ngo ejo bundi bari ko bataha ishuri bari bamaze kubakira ako gace atuyemo ni mu cyaro arimo, kugira ngo byibuze bashyiremo religion, isomo rya religion, kugira ngo byibuze barebe ko hari umwana borokora muri religion mu maklase ajya amaklase umuntu aba afite ku ishuri. Iyi religion barebe ko yarokoramo, kubera ko batemerewe kuvuga ubutumwa muri bihugu by'Abarabu. Ukumva hari abantu bahagurutse kandi babaye maso kugira ngo byibuze bashireho strategy hamwe no gusenga Imana. Arambwira ngo agiye kumara imyaka 2 muri ibyo bihugu, ntabwo arabwiriza, ariko agira umwanya wo gusenga no gufasha abantu mu bikorwa byiza. Nimba ari umuntu uri guhinga akamusanga akamufasha guhinga, nimba ari utema imbaho akamufasha kugenda kujya gutema imbaho, agamije kugira ngo amwereke neza, amuhindurishe ibikorwa atarabanza kuvuga. Ukumva byo hari abantu bahagurutse kandi bemeye kuba ibitambo kugira ngo byibuza bagire impinduka bazana ku isi. Rero Imana ibaho umugisha mushumba. Reka n'ubundi turangiza niba hari ubutumwa bugufi wagenera abantu kugira ngo byibuze wenda ubutaha tube dusubikiye ahangaha, ubutaha tuzaze dufite ikindi kiganiro cyagutse, hanyuma tubikoze wenda nka kare, wenda abantu byatuma wenda abantu babaze guparticipa no guhamagara, ona deja kera ubusasa bazigiye kuba, ariko rwose ibi bintu birakenewe kugira ngo abantu babashe gukinguka amaso no guhumuka no kuva mu gahuge barimo, kugira ngo byibuze babashe kumenya aho isi yayigana naho yayitwerekeza nk'itorero. Niba hari ubutumwa bugufi wagenera abadukurikiye n'abazadukurikira bwa nyuma, hanyuma muze kudusenga dusoza. Murakoze cyane. Imana ihabwe icubahiro. Ubutumwa bwanje buri ku itorero rya Kristo. Mukanguke mube maso, tureke guhugira mu ma church services no mu maprograme. Tumenye ko dufite inshingano mu isi zo gutuma isi iramya Imana no guhagararira ubwami bwayo mu isi. Yego, tiduceceke kabatazi ko dufite izo nshingano. yego, kuko tuzozibazwa. Nico twasigarijwe mu isi, nico cyatumye Kristo aducungura ntiyatujana mu ijuru yamaze kuducungura. ahubwo yadusize mu isi kugira ngo biciye muri twebwe isi iramye Imana, biciye mu murimo w'Imana tuzakora. None mureke mube maso, mukanguke, tuve mu mbago no munsi y'inkingi turamirizamo Imana dusengeramo. Menye ko dufite inshingano z'isi, bizanatworohera kugabanya intambara turwana mu matorero, kuko atubana matoya hejuru y'ibyo tuyakoreramo. Dufite byinshi dukora. Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Koko abasaruzi ni bakeya. None ga itorero ribyuke. Yego, ribyuke, rimenye ko rifite izo nshingano kandi rizikore, kuko ni izaryo, nta bandi bazozikora keretse ryo. Icya kabiri, tureke kunanirirwa aho abandi bashoboreye. Kuko nitwibwira ko bitatureba, hari abandi bazobishobora.
kandi icya kabiri ab'Imana n'uyu munsi urufatiro ruracariho ntirurashira ntiruzonashira ruriho iki kimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka asabe. abiwe barahari kandi bazakora iby'ubutwari mu bwami. Ufite amatwi niyo bivuze umwuka abwira amatorero. Yego, Imana ibaha umugisha. yego, yego, murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Reka turangize dusenga. Yego. Imana Data, urakoze, uduhaye umwanya wo kuvuga icyo washize mu mitima yacu. Umurimo wo kucumvikanisha mu batwumva n'abazatwumva si uwacu, kuko aho bazobyumvira ntiduhari, ariko urahari, uba inyuma y'ijambo ryawe buri gihe kugira ngo urisohoze. Ibyo tuvuze tuzi neza ko bidakomotse kuri twe, kuko ntitwabivukanye ntitwanabyize, si n'umwuga, ntitubikoreye umwuga, tubikoreye ubushake bwawe. None Mana, waravuze ngo ijambo ryawe waritumye mu isi kakurya uhesha isi imvura y'umuhindo kugira ngo irumbutse ubutaka bumeze imyaka. Uravuga ngo ijambo ryawe ntirizasubirayo uko ryaje. Ndabizi ko rifite iminyago kandi abo warigeneye bazaryumva baryumvire. Duheshe kumva no kumvira kandi twumve ijwi ryawe, duhe n'imbaraga ziritandukanya n'ayandi majwi yose twumva, kandi nyuma yo kuryumva Mana uduhe kuryumvira no gutera intambwe gukora ibyaryo. Dushoboze, udufate ukuboko, utugendeshe mu masezerano yawe kandi utuyoborere mu nzira yo gukiranuka iteka. Urakoze ku mwanya mwiza uduhaye, urakoze ku mitima myinshi uhindurishije ijambo ryawe rizumvikanira mu matwi yabo. Uhabwe ikuzo n'icubahiro kuko ubikoreye ubuntu bwawe bwinshi. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Amen. Murakoze mushumba. Imana ibahe umugisha. Dushimiye rwose umwanya muduhaye. Ndatekereza ko atari bwo bwa nyuma, n'ubutaha tuzaganira kuri ibi bintu kugira ngo byibuze turebe ko tubyagura ku buryo abantu bazamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka dushimire abadukurikiranye n'abazadukurikirana bwa nyuma. Imana ikomeze kubagira neza kandi bakomeze kumva ibyo dukora kugira ngo bikomeze kubaka imitima ya benshi. Imana ibagire neza. Ijoro ryiza n'ababyutse igitondo cyiza.